Wongeye kubasuhuza igitondo cyiza abavandimwe kuri mwese ni ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 2025 twongeye kugaruka ku cyotero cy'imikino kuri Umwami Films. Kanda share ukore uduhe comment ukande subscribe na like ubundi tubihere amakuru y'imikino n'iki gitondo. Ningiye ugarutse nitwa Clement ndi kumwe na mugenzi wanjye ndabasuhuza mbari mukanya amahoro y'Imana. Igitondo cyiza ni MSAP dukomeze gukurikirana natwe ikitwa icyotero cy'imikino. Umeze ute Sacre? Ibintu ni fresh kabisa, urumva ijwi riraturika. Igitondo umuntu amaze kuvuka cyayi wamaze kugaterekamo. Umuntu wabyutse ashiramo ibintu by'imirete n'utundi tuntu gake gake areba ko yaseseka imbere y'igifu. Abanyarwanda ikintu nababwira na makuru ababyutsa cara na za bombori ziba ziri kubera mu makuru y'imikino hano mu Rwanda. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tugeze ku munsi wa gatandatu wa championnat. Amakipa amwe namwe bombori ni nyinshi kabisa. Reka tubanze tubanyuriremo ubundi andi makuru muraza kuyumva ku buryo burambuye isaha ya 12 z'umugoroba. Ngo byari byifashe gute rero muri no weekend championnat y'u Rwanda yakomezaga? Ibintu byatangiye ku munsi wo kuwa kane. Ku munsi wo kuwa kane ikipe yitwa Gasogi United yafashe ikipe yitwa Muhanga izamutse mu cyiciro cya mbere vuba iyitambuka igitego kimwe kosa. Kenisi yarababwiye ati ngiye ikipe yanjye ewana izabamara. Nuko ku mukino wakurikiyeho ni kuwa gatanu Gorilla FC yisasiraga ikipe ya Bugesera yayinyabitse ibitego bibiri ku gitego kimwe. Rwose umuherwe wa Gorilla Haji araryohewe n'imikino aho ikipe rwose kuvurira ikirenze undi ifata ikipe yitwa Bugesera itambika ibitego bibiri kuri kimwe. Match yakurikiyeho kuwa gatandatu yafunguye champion kuwa gatandatu ikipe yitwa Amagaju United mu rugo iwayo iratungurwa cyane ikubitwe n'ikipe yitwa Musanze FC. Musanze kabisa abakinnyi ngo baba bakubise ikintu bita ikirayi cyo mu Kinigi bakaza bariye karungu bagiye bagusangira ikipe y'Amagaju kuri stade ya Huye bayikubita ibitego bibiri ku busa. Umukino wakurikiragaho ni ikipe ya Rutsiro yagufatiye ikipe ya APR. Ngo byanyenze bite? Ikipe ya APR yabonye igitego, Rutsiro iza guhabwa penalty ngo itavuzweho rumwe n'abafana, nayo iza kubona ikindi gitego binganye igitego kimwe kuri kimwe. Ngo bombori zari zihereye ngo rero hano abafana ba APR ibintu bidasanzwe muri championnat y'u Rwanda. Ubwo abafana ba Rayon Sports bahora bashinja ikipe ya APR ngo igura abasifuzi ngiriba, ariko uyu munsi rwose wa gatandatu ikipe ya APR yaragaritswe. Abafana batashye bari rwose ama video cicikana muraza kuyabona natwe turaza kukabashiriraho. Ikipe ya Rutsiro yafashe ikipe ya APR irayiniga ifuro rwose ibuza guhomeka iyigifatishira munsi y'ikivu irayishwigiriza. Ariko abafana ba APR batashye bababaye rwose ngibisi by'u Rwanda. Ari umufana wa APR numvise ari kurira ngo bazane VAR mu Rwanda ngo ibintu babakore ngo nago bibaho. Koko muze kureba iyo video rwose umufana ari kurira yarize arahogora. Nuko byagenze ikipe ya APR ibinganyije igitego kimwe na Rutsiro. Nuko byagenze naho match kuri cyo ikipe yitwa Police namwe ifite yo gutakaza yafashe ikipe yitwa Mukura irayinigagura ariko birangira biguye miswi kimwe kuri kimwe rwose. Hano Police iyoboye championnat imeze neza bayitondeye igikombe gitwara. Police ifite abakinnyi beza harimo nka Barage bameze neza cyane. Nuko binganya igitego kimwe ku kindi mu gihe Rayon Sports yagufatiraga ikipe ya Marine yisanze iwayo yikubita igitego kimwe ku busa, igitego cya Aziz Basane ku munota hafi wa 82 match igiye kurangira. Nuko Rayon Sports yegukana amanota yayo 3 nayigumya kwirukanka inyuma y'ikipe ya Police FC. Bamwita Aziz Basane kuranya yafashe ikipe ya Rayon Sports kubona amanota 3 aho byari bimaze kugorana cyane. Marine yari yatumwe ngo na APR niko abafana bari bavugaga ngo yatumwe na APR ngo APR yibwira ati mugende mutumigire Rayon Sports ngo ariko Rayon Sports avuga ati mwabwana mibyo nisinzi byo bimuvugaho mu bikora mucecekeraho. Rayon Sports umenya yari yamaze kumva uburyo APR bamaze kwinigagura. Nuko Rayon Sports nayo irabatireka dushaka amanota 3 APR itagumya kutugendaho. Nuko Gicumbi FC nayo yanganyaga n'ikipe ya ETSR igitego kimwe ku kindi. Nuko byagenze uwo mukino nawo
naho Gicumbi imaze kwihagaho rwose. Gicumbi nayo izamutse mu cyiciro cya mbere vuba, irashaka kugumamo ifata amakipe nka za Etincelle nigagura, iraniga biragorana cyane kubona Etincelle ni ikipe hano imaze imyaka myinshi muri shampiyona y'u Rwanda, ariko ikipe yitwa Gicumbi yihagazeho rwose ishinga umutsi, birangira binganije igitego kimwe kuri kimwe. Match yasoje umunsi wa gatandatu wa shampiyona y'u Rwanda, ikipe yitwa AS Kigali yafashwe n'ikipe yitwa Kiyovu Sport, bose ni abanyamujyi, itirambika ibitego bitatu. Rwose hano abanyamujyi barishimye, bariziwe, abantu baturara mu Kiyovu, abantu bafana urucaca rwose bameze neza cyane. Ikipe ya AS Kigali gutuvugana iri ku mwanya ubanziriza uwa nyuma, ikipe y'abanyamujyi rwose mugira ukuntu mureba AS Kigali muyikure mu rujijo, iri gukubitwa nk'iza kabwana rwose, mutazisanga AS Kigali yamanutse kandi tuzi ko ari ikipe z'abanyamujyi baba bafite amafaranga. Mushaka ukuntu rwose AS Kigali yikamata yongere igaruke mu irushanwa nka murabizi AS Kigali biri guhangana na za Peri na za Polisi na za Nuze, kuyibona rero iri ku mwanya wa nyuma biba bigaragaye ko rwose nta mbaraga bashyizemo. Kuri no musi wa gatandatu wa shampiyona, amakipe imikino itatu yose yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Oti kuri tebo byifashe gute Eme? Kuri tebo byifashe gute? Ikipe yitwa Police nta mikino, nta kuzuyaza mu mikino itandatu, iracyayoboye n'amanota 15. Ikurikirwa n'ikipe yitwa Rayon Sport n'amanota 13. Gorira iraho igurukana n'ikipe zikurikiraho, Gorira n'amanota 10, Mukura amanota 9. APR abafana bayo turafata itoroshi dukongeze tumurika turebe turayisanga ku mwanya wa 8. Amakipe ari mu mwanya urwana no kumanuka, bayita ikipe yitwa AS Kigali ni ya 15. Ikipe yitwa Rutsiro, ya kipe yitwa Rutsiro rwose imeze nabi, ihagaze ahantu habi, nubwo afasha APR ikayinigagura, ihagaze ahantu habi rwose. Rutsiro nubwo yanganyaga n'ikipe ya APR nyine iburiya n'ikintu cyababaje abafana bavuze ati Rutsiro iri ku mwanya wa nyuma, gutizika igafata APR ikayinigagura, ikayibiza ifuro, ikayinigagura bimwe bita ngo kuniga umuntu, bikanganya igitego kimwe ku kindi, ari ikipe iri kumanuka. Muhanga nayo wabonye ko ishobora kuba yarazamutse nta ntege zihambaye ifite, nayo iri ku mwanya wa 14, urumva iri kunganya n'ikipe ya AS Kigali amanota 4-4. Ubwo ni amakipe atatu ari mu cyiciro cyo kumanuka rwose, Muhanga na AS Kigali na Rutsiro, ariko haracyari igihe, tugeze ku munsi wa gatandatu, amakipe ashobora kwikamata tukabona araje. Ikipe zimeze rwose neza ni Polisi na Rayon Sport, bimeze neza. Bombori rwose yo muri APR, nkuko wari ubivuze Eme, ni ugushaka gatoroshi tugakongeza tukayisanga ku mwanya wa kangahe wa 8. Nuko rero nta makuru yo mu Rwanda abacaracara turaza kuba tuyabafitiye ku buryo burambuye isaha 12. Reka tucemo no mu mashampiyona uko byaraye bigenze, ubundi nakagaruka. Murakoze cyane. Hano muri Premier League reka tunyure mu tubangura tuguruka. Match zatangiye kare, ikipe yitwa West Ham United yafashe ikipe yitwa Newcastle itambika ibitego 3 kuri kimwe, na ikipe yitwa Manchester City The Citizen ibifashijwemo n'umusore witwa Eric Brot Haaland ndetse n'uwo witwa Oscar Bob ndetse n'uwo witwa abantu bafashije City ni bande. Eric Brot Haaland yatsindaga ibitego bibiri byiwe rwose. Eric Brot Haaland yongera kuba imashini, ubu akaba agize ibitego 13 muri shampiyona y'Abongereza, yatsindaga ibitego 3 byose. Hakaza uwo bita Nico O'Reilly nakana gakina rwose kuri right back ya Manchester City, nako kakiragamo igitego ku munota wa 60, mu gihe igitego cya Bournemouth cyatsindwaga n'umusore bita Adams ku munota wa 25. Nuko Man City yegukana amanota 3 yigira n'imbere. Wavugaga kuri Newcastle yagarikaga n'ikipe ya West Ham ubu tuvugana nayo iri mu makipe ubona ari mu mutuku, yaje nayo igufatira Newcastle irayiniga, yayineze mu bimwe bita mu Kinyarwanda ikubita umutego rwose, inyabika ibitego 3 ku gitego kimwe. Newcastle ibigaritswe gutyo. Hano Red Table ku nyagaze Arsenal yayoboye 25, Man City aho imyanyagira 19, Liverpool Big Four mbese irimo amakipe ane, Liverpool ndetse na Bournemouth ziranganya 18,
umanutse amakipe ari ahantu habi ahababaza niyo bita West Ham nubwo yafashe ikipe yitwa Newcastle kayimigabura ifite amanota 7, Nottingham ifite amanota 6 na Wolves. Izi kipe zigomba kumanuka kuko ikipe yitwa Nottingham umuherwe wayo rwose yakoze amabara gusa gufata umutozo utsinda ukamwirukana ibi bikomeje kumugiraho ingaruka cyane. Tumanuke muri Liga Santander bimeze bite? Muri Liga Santander hari hakiri kare cyane ikipe ya Levante ibona umutuku itsindwa n'ikipe ya Celta Vigo ibitego 2-1. Deportivo Alaves yaje gutsinda ikipe ya Espanyol Barcelona ifite n'umutuku ariko bayihaye umutuku ku munota 90 ntabwo wavuga ngo umutuku niwo wayifashije ibitego 2-1. FC Barcelona isa mani gice nayo twari tuyitegereje tuyango turebe se Barcelona iritwara gute na Pedri bimeze bite. Yaje gutsinda rero ibitego 3-1 ibifashijwemo nande ibifashijwemo n'uwitwa Lamine Nicolas Yamal atsinda ku munota kangahe mu munota wa 9 uwo wita Rashford aterekamo ndetse n'uwitwa Ferran Torres nibo baje gufasha ikipe ya Barcelona ku munota 3. Umukinnyi wa Elche bamwita Mila yagitsinze ku munota 42 ariko bombori yari kuri no mukino ngo nukuntu Lamine Yamal ngo yamaze gukatira Nico ahita rwose abona n'igitego. Abafana batangiye kwandika ngo Nicole leaving our boys alone rwose dore yagarutse mu bihe bye byiza. Nuko FC Barcelona yitwara neza ikomeza muri kuruse nayo inyuma ya Real Madrid. Real Betis yatsindaga ibitego 3 Mallorca. Ati byifashe gute kuri no mukino umukinnyi bita Anthony uramuvuga hiki? Anthony rwose nakubwiye ngo abakinnyi bari kuva Manchester bagashining. Urebye Anthony hano yigize isasu yigize Krabutaka wagira ngo MK14 aratsinda ibitego utitsa rwose umunsi ateretse mu bitego 2. naho urebye abakinnyi bavuye muri Manchester umuntu witwa Greenwood muri Marseille ameze neza, umuntu witwa Rash muri Barca ameze neza, mbese Man iri gutanga product ahandi. Urebye na Onana bageze muri Transport ubu rwose save kuzikora Onana yabaye Onana. Rasmus Hojlund we nawe neza muri Napoli amakipe yayamaze. Abakinnyi rwose bava muri Man nimba ari uriya mwashi wa Morimo batari bisangamo abakinnyi bameze neza rwose. Kuri championnat rero ya Espagne kuri table Real Madrid irayobowe n'amanota 30 yayo, Barcelona na 25 urumva irarushwa 5 yose, Villarreal na 23, Athletic Madrid iraza inyuma n'amanota 22, Real Betis yahise yigira imbere n'amanota 19 yose. Ngo byari byifashe gute mu zindi championnat nka Inter Serie A? Inter domina hakiri kare yafashe bita Hellas Verona bigoranye ibitereka mu bitego 2-1. Ikipe yitwa Fiorentina yatunguwe na Lecce ikubita igitego 1-0. Ikipe yitwa Torino yanganyije niyo bita Pizza ibitego 2-2. Bologna itereka mu yitwa Parma ibitego 3-1 no yafunze match zo munsi. Ikipe yitwa Milan yafashe Lazio Roma iterekamo igitego 1-0. France Ligue A yakomezaga Lens yatsindaga ibitego 4 Strasbourg twavugaga rwose yaje kunyagirwa nago byagendekeye neza. Lens yaje gutsindwa ibitego 3 Lorient Lille itsinda igitego 1 Angers. Nantes yatsinzwe ibitego 2-0 na Metz. Toulouse inganya ubusa kubusa na Le Havre. Brest iza kunganya ubusa kubusa na Lyon ifite umutuku. Ngo byari byifashe gute muri German Bundesliga? Ikipe yitwa Cologne yafashe ibita Hamburg itambika ibitego 4-1 naho match yasoje uyu munsi round 9 muri Bundesliga. Ikipe yitwa Hofburg yakubiswe niyo bita Hoffenheim ibitego 3-2. Izo zari championnat rero zakomezaga ku munsi wo ku cyumweru ibyo ni championnat rwose zakomezaga ndetse nuko ubu noneho bihagaze kuri no wa mbere rero. Ari mu Bwongereza hari umukino umwe wasigaye. Sunderland iraza kubikina n'ikipe ya Everton muri Espagne. Real Oviedo ize gukina na Osasuna. Mu Butaliyani Inter Serie A Sassuolo iraza kuba yakira Genoa, Lazio yakira Cagliari. Niyo mikino rwose iraza kuba ihari uno munsi. Wadusoreza Amen.
rwose mwakoze kudukurikirana ku cyotero cy'imikino, ndabashishikariza gukurikirana ikiganiro cyane mugoroba rwose. turaza tugaruke kuri Champions League iregereje bantu banje, nimujye kure. Astra Vista turi kumwe, kanda subscribe, like, share na comment, ubundi twikomeze tuye tubagezaho amakuru aryoshye ku cyotero cy'imikino. Clement bakoze cyane rwose, kandi tuba tubafitiye amakuru meza agezweho rwose cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.